Mr. Jadine Migalab, shout out. Samira Lalab Migalab, shout out Samira. And Mr. Jadine Migalab, shout out. How are you dear sweet sis? Ayan. I am good Lalab. And how about you Samira? Thank you so much. Bicolanong Rabason, Migalab, shout out. Maray na aga tabi manay. Bicolanong Rabason, Migalab, shout out lalabs. Good morning. Ayan. Parang aga mo Bicolano ah. Nagkape ka na ba? Bicolanong Rabason. Ayan. Magkape tabi, sige lang, magkape ka na lalabs katapos ko lang kumain ng kanin. Kumain ako ng kanin. Ayan. Saka pritong talong na may sausawan na tuyo. Sarap. Siram. Siram talaga. Tapos sinangag pa. Sinangag yung kanin. Sarap. Di ako nagkape. Minsan lang ako magkape. Pag trip ko lang. Alas 8 na agad ang aga. Ang bilis ng oras. Tamsak dam, beautiful host. Madam Mary Rose, good morning po. Migalab, shout out. Ayan, Madam Mary Rose Nasyo, nagbaba ng bahay. Number. Ha? 0963-450-8113.
13. Thumbs up the nose. Jomar Lalab Migalab shout out. Huh? Cormelian Migalab shout out. Lalab Migalab shout out. Jomar Onyati PH. Lalab Migalab shout out. Ayan. Lalab Jomar Onyati Lalab, good morning.